Nanti ke orang begah ayat kursi anaya ke iblis. Dan orang masuk dah baca ayat kursi anaya. Apa ni ya beronyan baru dah baca, baru kem dah baca dan. Kadang-kadang salah purnolom. Gaji han memberi bekas dan han bermanfaat wirid kecuali berdawam terus menerus dan huzurate. Mana huzurate minimal yang dibacanya netepu arti secara umum. Ini beda dengan Al-Quran. Al-Quran ada hana depu makna, dia ke ibadat dah baca. Maka beralih Imam Ahmad bin Hanbal, wirid paling get menyogetanya hanatat mufhum bahasa yang baca Quran. Yang paling get. Baca Quran bu mufhum bu hana mufhum tetap merupakan pahala. Tapi yang dibaca wirid amalan-amalan yang hana depu secara garis besar, yang hana manfaat. Yang menulis dalam kitab lagi. Kita baca subhanallah mendepu puatra makna. Hai subhanallah itu untuk membersihkan Allah daripada sifat-sifat tidak layak. Kaji ayat enam mendam. Tiap tayang kibantan ira orang utang le ira. Napa ya? Pokoknya makna cara umum depu. Alhamdulillah yang puatra. Hai memuji Allah. Tapi bina sifat-sifat terpuji yang adalah milik Allah. Allah akbar puatra. Itu pernyataan bahawa Allah Maha Agung, Maha Besar, besar segala-galanya. Enan mentang secara gambaran umum mupu kaji untuk supaya faedah kita baca zikir dan wirid-wirid tersebut. Maka baik galak ta'amal wirid-wirid yang kadang-kadang hanya jelas sumber. Nah wirid payang-payang tak lagi model wirid-wirid doa pengasih di mana dah depu dan arti. Yang je ke wirid sebab syarat jih wirid baru nak manfaat paling kurang mudah depu makna secara umum. Baik model wirid lagi bak punan ni ajimat-ajimat. Ya ada depu dong urun tulis yang baru depu. Tengah ada depu puarti kan. Tetap baca dan kadang-kadang. Baiknya tak amal mentang yang kagak ajarkan dalam hadis-hadis yang jelas-jelas sumber daripada Nabi yang dipurna oleh ulama-ulama. Yang mentang yang tanya belajar dalam rangka memperingati dalam rangka memperbanyak wirid dan zikir.